Perpulungan kekalangan Tuhan Yesus Kristus meriah ukurta. Bancika kita jumpa ibas acara pepalam pusuh ibas kanal YouTube YKB Bahasa Karu. Sopesi begiken kata Tuhan, mari raduras kitar toto. Bapa siringan ibas kini rajaan surga. Kami ngatakan bujur man bandu Tuhan, sebab ibas paksa indah kami ngor sikap megiken sadabagin karena katanu. Mindo kami segala gegeh kesasi badia si pengasup, kami guna ngalukan ras ngertikan katanu. Segala kami banci jadi pelaku arah katanu. Ngerana kam Tuhan, go sikap kami megiken katanu arah Yesus Kristus, reh kami ertoto. Amin. Kata di bata siseh man banta ibas suari enda, ibuat ibas surat wasiat si erpalasken sada tema emekap erjudul jungut-jungut. Ibuat ibas kitab Filipi bindu 2 menaken 14 bagi P bindu 3 ayat sada 4a. Si jadi palas perenungan man banta ibuat ibas Filipi 2 ayat 14 15a nina bagenda. Dahikenlah kerina dahin alula cungut-cungut entah penimbak. Gelah kamlar salah dengan laer pandangan. Senina rasturang salah sada sirbanca bangsa Israel ibas generasi si pemena laatan bengket kubas tanah kanan emekap erdandanken bangsa enda rusur jungut-jungut mandi bata kune reh perbebing bangsa enda rusur kut-kuten ras merawa man Musa bangsa enda mekut-kut janah ngataken maka madin kegeluhun i Mesir anem gia jadi budak. Senina rasturang sikap jungut-jungut secara pertendin labu saja desken sikap silang asup ngatakan bujur, tapi pedesken sada sikap nganto mandi bata. Bangsa enda langasup beligai kuga pasu-pasu di bata singgui curcur kena. Dungna bangsa enda rusur akap nala puas liah raseng kelengi dirina sendiri. Bangsa enda langasup ngidah kuga di batang go pekena-kena ras pengkawali Tuhan si bage belina tuhu-tuhu ajaib. Anem gia bangsa Israel ernolih-nolih ngalukan ras ngenanami tanda sengget. Tapi bangsa enda latep alu sikap kut-kuten bangsa enda cubai Tuhan kideka 40 tahun i padang gurun. Kune sisik-siki terbakesen kinatana sikap jungut-jungut ipalasi arah sikap merangap. Bangsa enda lalap la akapna puas arah pasu-pasu Tuhan singgo isikapkan. Bangsa enda ngidoi secara lebih tipe kalak jungut-jungut usurun bandingkan dirina ras situasi kalak si deban. Tetapi situasi si berbeda. Dungna kalak si jungut-jungut dabuh kubas perubatan sapih-sapih manusia. Buah arah sikap jungut-jungut eme turah percengilen ras rubat sapi-sapi iya. Tapi sebaliknya pola karakter geluh kalak situ eme ermeria ukur ras ngatakan bujur perbansi man kalak situ mandi bata sikap jungut-jungut desken cinenggah entah pe aib.
Mari raduras kita ertoto. Ngatakan bujur kami bandu o Bapa. Kam nggo ngadi ngerana erpalasken katandu. Jadi persinget man kami ibaswari enda. Segelah biak jungut-jungut ulanai minlit ibas kami. Janah kut-kuten. Sebab jungut-jungut edesken kalak si meganjang ukur. Sila ngasuk ngatakan bujur ku gabelinna kelengati di bahata singgo yaloken kami. Jadikan kami kalak si ngasuk remeriah ukur. Ras ngatalkan bujur ibas kerina keberadaan geluh kami. Gelah malam atindu jadikan kami jadi anak-anakdu. Ibas gelar Yesus reh kami ertoto. Amin. Teriak turang rasengina baginda mengkata di bata si sehman banta wari enda. Maka jumpaka kita ibas episode selanjutnya. Jangan mindo kami ulah kita lupa guna nge-like, subscribe. Jangan si bagikan manta-manta si beriban. Alu bagi kita nggo ikut muat bagin pembarkan berita si meriah mankala si deban. Bujur ras Tuhan masuk-masuk kita. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.